sirun no ano. Lu jadi kalau margaro. Garok ke song margana. Oh, madamang. Asaro kahi bulu-bulu ni kelle kombo ta sikolahon na ha. Ai songon na. Alu jo lala ba hai marali mai jo ah. Betul. Wow. Coba bunga amas kadongon. Masa ba? Coba ha. Oke ya bang, kita bunyi kadongon. Udah apa ya? Mau masukin ke karung. Kamera di ah. Baik. Anak kebe ikan asinnya betul so nasan dibakar. Baru bunga masa keruk tai. Mas sama tua. Udah Pak, sona. Lu ja mana di ah. Ngomong bu. Karena sudah nih garung teh. Sangat sona mau suka teh. Nah, so namo masuk nakina nala nina kerejui. Oh, udah makarang pun dari nih. Oh, emak. Iya, biar ubering di TV lagu Bataki imane paborhokna na laut tubume burune na mangarap toy sabar mohoinang alana dang buru utongos persin apuramu ini Dolo. jadi termalam hari mana turi terima kalau ini terima mana terus mana muda tuh ta tersongkok papane do makne ini melagi buruku hasiaku Ada buru ke songoni na dok mi ayang ko. Itu kami betul. Oh, ilo. Gonongan na hutan amin ak songoni. Jidde na odot tong ilo ko ni mana. Napura sakababa pe inang sotar tongoson. ini tuh elah itu tuh bahan Oh lo, ati na dok minakini situ horo pe. Anggon ay di tertongoson na ilo ranang go. Napuran. Ay gari halaki di hon na malang ini. Kan nasonya to. Dikirimi mana ma kasih sidina nama redeok kalau hotor orang tua na. Jadi di video klip naon hampir tong rame lo halako. Bir detong ini minum halako. Do tapul malanga manwai. Ale de homma napura sakaba pinang detar tongoso. Betul. Gaujung ngatur di keluar hon omak nodo kasih nekirin meter 1000 gitu. Bayi dia metok tertungusuk ko pinapuran hoy papangamu ko. Papangnago. Jadi nama. Dia molo na yetong na tertonga na purang minin nei di mana marte pilbani na swarumi pasinna. Oh lo situ matong kumani na toro matong kan. Jadi nakina ilo babatu ilo minum na bir tahan. Bir detong bir tapul sigare di samso kana. Ina marle agro leto ikuri. Dak cop atong video klip nei tu ede nei. Bebas majunya molo tung nabiri na nei subakukala ni mo majunya. Amar huwa na tong dua saya bereng bisa kirim kaset tahun tu dua tapi baik nei ini. Betul itu cuma nei doa ho. Sidio. Kalau tadi waktu kahanubiom ada macam kan. Memang galaknya dulu selama ini lebih apa do? Memang itu. Yang dulu sarang tu dia hera. Memang pas nang gue memang satu tu tu jual manggarung do alai ilapis mais tidak namangan Ang boy naman ani pas darong ridahan. Alay ko julo manggarong Ano do pa na. manggarong? Imachi na na julo Aji dua macam manggarong.
Mima garong jurus mo na utak pertaporingan. Garong ay. Garong mangisir Garong na. mangisir. Iya, garong mangisir. Garong ngicir. Garong May mangisir tuwa ya. dokol. Iya. Alana okato do marbora sisya garong ikawon. Kumero garong ikaw. Garikaw. Ah. Iya man garikaw matong. Diyo na tong si sa tao no. Iya. Ano pa bulan. Ay Alay mo lo alangon. Utad dibutuhon daripada an. Iya. Iro sa irokon arong da anak. Ay mo lo nyalang galungon na utong ni ben na amay. Iya. Lupa ya. Iya. Lupa ya. Nay dari ngoti man tong memang turun nay malang garong mangisiron. Undo buang angin di bebas. Tuto ni na. May do ade. Itu baru se mengandung gas dorat tongon garong mangiciron kar sugas no siang Iya. garong habo. Mulo talang oh. Palagi sore. Mo sama dibedahan. Ano jam siyan non masuk pinasaw. Itu Bibi ko bung gue bentuk juga. Iro torhato isuri ba mga langit dihanin na rabi 20. Iya. wasa yo jar. Asa tropa ada. Ada tong mang Dudu ni. Oh. Alay mo loon daw. Mo loon. Meron to garong atir ka. Yung garong ikaw. Tarik ngoti bayo makan sulit dan ini baru utup nen dai. Kami tarik nggak tahu. Arok cerita nih dong kan. Alaro laina. Ini turana. Jadi beda cerita rupanya tong. Ba naruam makatot dong. Mangam. Jadi laina nyon arong dana hon noh dok nakan ina telepon. Sudi tuk sukunan nyon. Ai omak na bolo marmia mo dohot dongan danak ibere ngadok tinuduhon ni dongan naon puasang kurang ngarong inarhana do jadi hoy mula siap parmia man no nulusuk kunon nyono makna oma hape dong aku adong anggina awas sarang ngarong anggi kunin do so mak naon toromak naon ya lu tong linggan orang nih lihat tuh ini pasu-pasu dihalaki nah jadi di situ orang ilet Tuhan huruf pasu-pasu bandera ngarok korot adikku ni mana dah aku nama siap pudan nama pasu-pasu siap pudan terakhir dilihat Tuhan ido ya sudah itu sukunan nyon una ngarong naneh di bereng una ngarong naneh di BG jadi bolok suku-sukun nyon ikon ditanggapi do dana ho nah ulul pe sukum saya mak non ini budaya mak ku bereng bapak mau manukap masa manukak-nukak bapak ibu urumin nah sudah itu syukuran natuk tomak tomak mengelusi nacik du butuhan ni bapak mudah-mudah dari benda songoni manukap ini oh tori tanggapi anak non si dana termerung 5 tahun bijak-bijakan nama tuh jala bijak muse Kepingin tawan na tiboy na tua. jadi bola cik butuh ke manukak du ibu nah dak sudah indah mak non itu nah jadi lanjutan ni cerita sinak kaningan ni matong nak kaning amat tong lain mama sudah na toroko di jamuni lakon Ni udang ngai jadi ada na korokonon lain naon 15 sampai 5 tahun ni lado tok tu labungi lain naon amat tong lasruhan arupani tori labung lain naon tong imana mangan jadi rakina ta horwat tok kaban nomor dalabor ini masuk angin arupani nyon lain naon masuk angin biasa mi Jihon na mga non nga tabayak ko matong mga kita katoso na yodor ma buduhay no nga kang ini. Apalagi masuk matong muse do akates nalas. Bohorowa buangangin malaynaw. Memang terbigi do tokoroa. Jadi sona tangarong mga turehon na rohan ida dana ho. Ano sila galakon doon? So ibig galakon doon nang inarhan ida dana ho. Aben nama lube ba makan na tua. Jadi teroro anak nao madapat to nama nao. Dia ngo mak nao da bangay ya tusi. Ngai koni bendo sukunon nyo tua ngai bendo pabuon nyo na mak nao. Iroi na rin madapat to nama nao. Hoy rotong toriabel honina taud do. Atai. Hamang nahurang do ho. Tabu ho. Daho mak. Dikiri ho. Daho. Belum mula nangit dotong itu. Tong aro mang. Lae nangit kan maila dotong inaton tok sa dia bal hok katao olo tapi pilih matong tidak darah kon say ikut delusi ditanggapi
Etong do salah di nato juga di dokon atong rumah ni. Kuda bergia itu gitu dah. Ako lah, kalau ni dokon na masuk angin di lain yang kunin na hula danang datan na. Jadi dan hopi boto na patang. Ini ban ni nangit nak kaning di husi puto mak no. Ayah mang mutu lah. Nengek dotong Berjulu. Jadi alas ya belon ni naton. Tak kata yono sunda supu surhana ada ngitang kapi suku-suku ki buah kinder mana. Betul laporan. Aro tes munah hurang. Dah, mutu lah ipagugutin naik. Sampai 3 hari to dia belon mak naon. Ujungnya dah palak Malaysia dan ahun. Asa ini do sono dang itangkan no. Dang kabuau udah kota baik aku idah pedang yau. Mau udah kon mutu lah ini kudu aku. Sekali cuma dulu ni. Ujungnya Michael swimming na luluan niya lain op pira babasa duduk mabuti. Om batari ko tudet dan na tete do nakaningan ada masuk angin itu. Jadi Jadi memang mesti itong tibo penasaran di daerah. nah itu ikut ditangkapi do. Mulo da na tersongon na jejek ketangkapan di. Unak si pangabal-bal ho. Da dari